Umunyamakuru wo mu ishami ry'imikino Rugaju Rwigani mumaze iminsi mutamwumva kuri radiyo Rwanda ndetse no ku masosho midiya asanzwe akoresha, amaze rero igihe akurikiranyweho ikirego yagiye ashinjwa aregwa mu basivili bakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ari muri abo basivili rero bafashwe, akaba ari nayo mpamvu tutagikunze kumwumva. Mwagiye mwumva rero ashyamiranye na Lorenzo, nyuma Lorenzo aza kubona akazi nyuma aho yari amaze iminsi itari mikeya adakora, aza kubona akazi ku yindi radiyo ya hano mu Rwanda, ndetse nyuma y'iminsi mike niho hahise humvikana inkuru y'uko uyu Rugaju Rwigani yaje gufatwa agafungwa. Ni nayo mpamvu ahangaha nje kubabwira ikijyanye n'uyu Rugaju Rwigani mu basivili bafatiwe hamwe kuri iki kibazo cyabaye, hamwe ndetse n'abofisiye ba RDF na RCS mu bashinjwa muri dosiye ya APRFC, uko urubanza ruri kugenda. Uhawe ikaze hano ku Isoko Yeza. Niba utarakanda subscribe, uhawe ikaze, kanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kenshi kandi buri munsi. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri uyu munsi wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 bari bo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, ndetse n'abasivili bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Aha mu basivili ni naho Rugaju Rwigani ari kubarizwa. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Yari yaraherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS SP Hilary Sengabo na SP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Mutoni na Kapiteni Penina Umurungi. Abasivili bari kuburanishwa muri uru rubanza harimo umunyamakuru Ndayishimiye Rwigani uzwi nka Rugaju Rwigani nk'uko nagiye mbibabwira, nawe arimo Ishimwe Richard na Mucyo Anta Ibiganiro wahoze muri uyu mwuga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko itemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Kapiteni Musoni yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Kapiteni Mutoni Kapiteni Mutoni yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Kapiteni Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro, naho uyu munyamategeko we akibona mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Kanama, bityo ko batabonye umwanya uhagije wo gutegura urubanza. N'impamvu Kapiteni Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Kapiteni Mutoni afite ikibazo bitabuza bagenzi be 27 bareganwa kuburana. Bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Uwunganira Kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe, bityo urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye, kuko aho afungiwe mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Nemeye Olive, umwe mu baregwa
yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Kapiteni Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana, abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe tariki ya 16 Kanama ariko atasaba kutaburanishwa. Yaboneyeho no gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma, urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Kapiteni Mutoni atwite, rutegeka ko ahita ajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana tariki ya 18 Kanama. Rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza. CSP Sengabo n'abandi babiri. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana na Kapiteni Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Nguko rero uko urubanza kuri uyu munsi wa 13 w'ukwezi kwa Kanama, ukwezi turimo kwa munani 2025 ruhagaze, ubwo n'uyu munyamakuru Rugaju Rwigani ari kuburana kuko bigaragara yuko ngo ari umufatanyacyaha w'ibi byagiye biba, ndetse na bagenzi be nk'uko mwagiye mubumva muri aba basivili. Harimo uyu Rugaju Rwigani uzwi nka Rugaju, Ndayishimiye Rwigani uzwi nka Rugaju, ndetse n'uyu Ishimwe Richard na Mucyo Anta Biganiro. Aba ni bamwe mu basivili bari muri uru rubanza, nabo bari kurikiranyweho ibi birego bagenda baregwa. Aha rero mwagiye mwumva ko harimo kuburanishwa abofisiye 28, harimo ingabo bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, n'aba basivili nabo barimo kuri iki kibazo cy'amatike y'indege yakoreshejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uku rero niko byifashe, niko ku kijyanye n'iki kirego uyu munyamakuru bihagaze. Gusa mu gihe cyashize urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMS rwatangaje ko umunyamakuru Rugaju Rwigani wa RBA yarenze ku mahame ngengamyitwarire y'itangazamakuru mu kiganiro urubuga rw'imikino cyatambutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 2025, aho yumvikanye avuga amagambo atarakwiye yibasira umutoza Seniga Innocent. Aha rero ni mu butumwa uru rwego rwanyujije ku rukuta rwarwo rwa Twitter, arirwo ubu rusigaye rwitwa X, mu mugoroba wo kuwa 4. Rwavuze ko nyuma yo gusuzuma ibyavugiwe muri icyo kiganiro basanze Rugaju yarishe ingingo ya 2 n'iya 13 z'amahame y'umwuga. Ingingo ya 2 y'amahame y'umwuga isaba umunyamakuru kwirinda gusebanya, gutandukanya no guharabika, mu gihe iya 13 imusaba gutandukanya ibitekerezo bye bwite n'ibyo ataganiriza rubanda. RMS ivuga ko nyuma yo kuganirizwa Rugaju yemeye amakosa yakoze anabisabira imbabazi. Ubuyobozi bw'uru rwego rwaburiye abanyamakuru bose, cyane cyane abakora ibiganiro bya siporo, ko bakwiye kwirinda gukoresha ibitangazamakuru mu nyungu zabo bwite cyangwa mu migambi yo kwimura no kwandagaza abandi. RMS kandi yashimangiye ko itazihanganira imyitwarire inyuranye n'amahame y'umwuga, isaba ko imiyoboro y'itangazamakuru ikoreshwa mu buryo buboneye hagamijwe gutanga amakuru yizewe no kubahiriza ubunyamwuga. Murabyumva ibyagiye biba kuri Rugaju Rwigani, ndetse yagiye anasaba
imbabazi. Turakomeza rero dukurikirane ku kijyanye n'ibiri kubera mu rukiko ndetse n'ibyemejwe mu rukiko ku iburanishwa ryabaye kuri uyu munsi wa 13 ku bigendanye n'ibi bibazo by'aba basivili ndetse n'abofisiye muri RDF no muri RSS ku bijyanye n'imikoreshereze y'amatike mu buryo bunyuranyije n'amategeko byagiye bigaragara. Niba uri hano utarakanda subscribe, kanda subscribe, tujye tubana kenshi kandi buri munsi mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bica kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Isoko Yeza. Rero turabashimiye, nakagaruka mu yindi nkuru iri bukurikireho.